Kurumjari. SKTV News pu yengbiri bakwai pum namuk Bolivia ta kelambam na taram nokchari. Ahan bada maroi bapau sing pizari. Wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage haibatim dangasi Manipur da World Wetlands Day ingisingini kuntaruki palan thoram sing pangthuk nakre. Masung Union Budget ingisingani kuntaruk puntarera sina Northeast region da startup amasung IT ga mari leinaba thabak kayagi khudong chaba piba ngamgani haina hanagi Chief Minister N Biren phongdorakli. Hauzik Pau Sandong Pizari. Directorate of Environment and Climate Change amadi Manipur State Wetlands Authority na khusam naduna ngasi state ki thakta World Wetlands Day 2026 ki palan thoram Imphal is ki yaral pat pangthokre Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage haiba hiram da pangthok pathoram aduda lenga ki Forest Environment and Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha Manipur State Wetlands Authority Technical Committee ki Chairperson Dr. K.A. Samungo, Commissioner Dr. Sailesh Kumar Chaurasia, PhED IPR amadi Tourism ki Secretary Hungyo Worsang amadi Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Rezakumar na chingbana maru iba mitung lensing oina sarukya ke. Thauram gamari leinana Wetlands Virtual Museum amadi Top Dusara Village asi Climate Resilient Village oina launch tauke. Manipur Amateur Photo Club ki photo exhibition su maikum hangdoke. Thauram gamari leinana Forest Environment and Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha na High World Wetlands Day asi chahi khudinge February ki tang anida pangthok tuna lakle. Sahi asigi oina pangthok pa thauram asigi hiram asina wetland amadi lamdam asigi na chatnabi anigi marakta leinaba mari masak takle. Ramsar Convention 1971 gi matung inna state asigi loktak lek yauna India gi oina state kun tarukta masak khangdoklaba wetlands Ramsar site marfu tara taruk lei magna hai ngalingai matamdagi wetland area singa sina lawriba maru oiba thodang asi mipum khudingmak na khangminaba changi lamdam asigi oina wetland area singa siga sagona duna hinglaklaba yelhomi amadi khunja singna wetland sing asina lawriba thodang amadi season afam gi matangda akupa marol khangi Chanakanglon kayagi maram sing mirol kayada wari oina liramba nat amadi chatnabigi laison tison pangthokpa amadi semgat sagatuna leirambana ngasisu wetlands sing asidagi chana thaknanaba masung hidak langthak puthokpa amadi pukning wakhalgi pothapham oina season aduna leiramlibani haike Arun Kumar Sinha na makhatar duna kumja inglisingani gatara nipan da sem kiba the Manipur State Wetland Authority amadi Nodal Office oriba Directorate of Environment and Climate Change na wetland area humfutara mathoi Manipur Remote Sensing Application Center da khusam naduna marak mayung khangdok pangamkhre Ikoksing Pad, Uttarapad, Amadi, Awai Thau, Hairiba Wetland Area, Ahum Asigi, Draft Notification Thokre, Atuba Matamda, Manipur Gi Official E-Gazette Fonglagane, Haina Sumahang Fongduke. Aquatic Ecosystem Conservation Gidamag, Integrated Management, Planning Implement Tokre, Wetland Area Singasigi Manung Chenna, Chaktariba Uchekwaya, Masak Hangdok Pagaloinana, Uwa Thabgi Thabak Sing, Paket Kre, Hainasu, Arun Kumar Sinhana, Makhatake. We have 3,190 meter of wetland boundaries fenced. We have done plantation in around 100 hectare of land. We have removed around 77,000 cubic meter of silts and beets. 4 springs under rejuvenation at Chinkhe Hill. And 30 farmers have been trained in climate resilient agriculture. 10 vermicomposting units constructed for beneficiary under livelihood activity. 3 numbers of watchtower constructed around the wetland. 10 numbers of plastic water bank and dustbin for each household were distributed under the solid waste management program. And bird counts for the year from 2020 till 2026 has been completed. In conclusion, I'll say World Wetland Day is not just a celebration. It is a call to action. Let us work together to protect our wetlands and appreciate the cultural heritage intertwined with them. Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage haiba theme da malemgi oina pangthoknariba World Wetlands Day ki thoram Loktak Patasu mai pakna pangthokre. Manipur University ki Department of Geography na sillaga pangthokiba thoram adugi maru oiba pandamdi miyam yauna wetlands sing kanba amasung ngak selaga thambagi awareness pibani loinana loktak pat kanba ngak senba amasung
पाट असिबु मतौ करमना हेना फजहनबा यागदगे हाइबसिदा मफम अदुगी मियामदा लेरिबा वाखलोन सिंह खंगदोपने मणिपुर यूनिवर्सिटी की जियोग्राफी डिपार्टमेंट की ओजा अमसुंग महैरोई सिंह याउना पांगथोकिबा थौरम अदुदा मफम अदुगी अहल ओइरबा मियोई सिंगसु वाहंग पाहुंग तौदुना ताथोक तासिन सु तौमिनखे थौरम अदुदा सरुक याकिबा ऑल लोकताक लेक एरिया फिशर्स यूनियन मणिपुर गी सेक्रेटरी ओइनाम राजेना लोकताक पाट की इकोलॉजी दा काइथरकपा मसुंग मसिना मरम ओइरगा पाट असिगी मतेंगना पुंसी हिंगलिबा मफम असिगी मियामना फंगलिबा चैथेंग कयागी मतंगदा मरिक चुंबा वाफम सिंह थमखे लोइनना लोकताक पाट थोकलिबा पोल्यूशन असि सॉलिड वेस्ट खक्तमक ओइरक्ट्रे बायोमेडिकल अमसुंग माइक्रोप्लास्टिक कया पाट असिगी ऑर्गेनिज्म सिंगदा थेंगनरे अमरोमदा लोकताक पाट की फुमदी असि नोंमनोंमगी पाउथोक चाउथोरकपगी चांगसु हेनगलक्तुना पाट असिगी इसिंग फचिलक्ट्रे मरमदुना चही अमदा यामद्रबदा नुमित मरफु तरादी इथाई वेरेज हांगबगी तंगाई फदबले हाइनसु राजेन फोंदोखे थौरमगी सरुक अमा ओइना लोकताक पाट के अकोइबदा सिट सेंगबगी ड्राइव अमसु पांगथोखे मदुदा प्लास्टिक बोतल सिंग अतै लेमहौखा कया अमसु खोमगतुना कलेक्शन सेंटर अमदा थमखे मसिगी ngasi थौरम अदु मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र गिलमजिंग मखादा पांगथोखिबनी हाइरि पार्लियामेंट ngarang puthokhiba union budget इंग्लिसिंग ani kuntaruk kuntaret asina northeast region da startup amasung IT ga mari leinaba thabak kaya gi khudong chaba piba ngamlagani haina hanagi chief minister N Biren phongdorakli यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट के लोक सभा और राज्य सभा अनिमक्ता ngarang पुथोखिबा यूनियन बजट इंग्लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरेट असिबो थागत फोंदोकलदुना वाफम असि एन बिरेना महाकी एक्स अकाउंट पोस्ट तौरखिबने एन बिरेन की पोस्ट असिबो रिपोर्ट तौरखिबा एजेंसी की पाव अमन हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की लुचिंग मखादा कुंजा इंग्लिसिंगनी कुंतरुक इंग्लिसिंगनी कुंतरेट के यूनियन बजट असिना लेबाग असिके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT की सेक्टर दा अचौबा थौना अमा पीरे असिगुम्बा IT की सेक्टर दा अचौबा अवोनबा अमा पुरकपा असिना नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टार्टअप अमदी IT का मरी लेनबा थबक थौरम अमदी हैथोई सिंगथोइरबा नहा कयाना तोंगान तोंगान बा मखल के थबक सिंग फंगनबा होनबदा हेन खुदोंग चारगनी इनोवेशन ना लमजिंग लगा पूरीबा इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी दशु बजट असिना अहेन मतेंग कया पांगबा ngamlagani हाइबगी थाजबले हाइना महाकी पोस्ट असिदा पल्ले अमरोमदा यूनियन बजट असिबु तरामना ओगलदुना एन बिरेन की पोस्ट असिना मखातान हाई हंदकी बजट असिदा फार्म की पोथोक सिंग हेना चाउथोखंदुना मगुन लेबा एग्रीकल्चर की तोंगान तोंगान बा पोथोक सिंग मरांग काइना पुथोकपदा अचौबा मतेंग ओइरगनी मसिना लौमी मियाम की सेंथोक लंबी हेनगत हनबदा नतना खुंगंग की पुंसी महिंगदसु अवोनबा अमुक पुरकपा ngamlagani हाइना एन बिरेन की पोस्ट असिना मखातारी हंदक पुथोखिबा कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुंतरुक कुंतरेट के यूनियन बजट अदु एंटी पीपल अमसुंग एंटी फेडरल ओइबा मणिपुर की दमक इयाव यावदबा बजट अमनि हाइना CPIM मणिपुर स्टेट कमिटी के सेक्रेटरी KSA सांतना मराल सिरकली हिरमसगी मतंग दा सांतना थादोरकपा चिरोलमन हाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ना ngarang पुथोखिबा बजट अदु लेबाग सिगी ओइरिबा सेल थुमगी इंटरेस्ट की मायोक्ता लेबा अखुबा मिटयेंग द पुथोकपनी बजट असिना कॉर्पोरेट सेक्टर अमसुंग इना कैरा खुनबा सिंगदा टैक्स कंसेशन पीबा अदुगिशु अदुगा सु नोमलिबा सिंगी फिबम फगत हनबनी हाइरिबा चादिंग पुमनबक सुमलगा लौथोकपनी मसी चलिबा चही असिगी अमसुंग मथंग चही की बजट रेवेन्यू पिथरकपा अमसुंग चादिंग द कक्थरकपा असिना फोंदोक्ले ममांग चही की बजट एस्टिमेट फंगनी हाइना पांदम थमखिबा टैक्स रेवेन्यू अदु सेनबा चही लोइरकलबा फाउबा खोंगतपा ngamdri कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुंतरुक कुंतरेता लाकदबा रेवेन्यू का कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुनमंगा कुंतरुक के बजट एस्टिमेट का इमान मानरे मसिना ताकपदी नेशनल इनकम ओइना फंगदौरिबा रेवेन्यू की चांग असि हंथरे हाइबनी अमरोमदा अवांग नोंपोक स्टेट सिंग याउना शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब चाउखतनबगी चादिंग सु कक्थरे मसिदा सुनतना लौ सिंगु खुंगंग चाउखतपा मही मसिन हकसेल अमदी खुनाई अमा चाउखतनबगी चादिंग सु कक्थरक्ले मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना थोखनिंगदबा मिसी मिना असोक अपन लन थुम मांगखिबा अमदी लांजेनरिबा मियामगी अवा चैथेंग हंदकी बजट असिना नाथैरगा थमलमले याम नंगकलिबदी स्टेट असिदा सुक्लै लेतबागा मानरिबा बुद्धिस्ट सिंगी लाइसंग साननबगी सेनफमदी याउरी हाइना चेरोल असिना पेंदबा वाफम कया फोंदोरक्ली सु चटनरिबा कुकी लाल हौलुप सिंगना हौजिक लेरिबा फिबम असिगी मतंगदा
nakhai sengba ama miyamda khanghananaba Union Home Minister amadi Manipur gi Governor da point ahum yawa memorandum ama pisan kre haina Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM gi Chiefs Advisor Asang Kasarna phongdorakle ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da pangtokhiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna Asang Kasarna makhata na hai kumja English ngani ge nipan da lenga ka shu chatnakiba Kuki Lal Holup Singna hauzik leidiba fibam gi matangda asengba ama miyamda khanghananaba Union Home Minister Amit Shah amadi Manipur gi Governor Ajay Kumar Vallada point ahum yawba memorandum ama pisin kre maru oina kumja English ngani ge nipan da Kuki Lal Holup Singa su chatnaba matamda makhoi gi cadre gi masing asi lising aniga Chamaga humfutaret leikiba adu hauzik masing kaya leibagi haibasini cadre sing asi lengak na stipend pidi bani hauzik cadre singi marakta leikidabasu yaurumgani adubo hauzik suda leidiba cadre gi masing asi ka hena hengatuna lising mangarom leiba uri sugi agreement taunakiba matamda leikiba cadre lising aniga chama humfutaret adu Churachandpur district ta chamgaga yankai mathoi Technopol district ta chaniga supna mari Kangpokpi district ta chanipan marfutara taret Chandel district ta chamaga humfutara nipan amadi Farjol district na chamri kuntaret oikibani hauzik cadre gi masing kaya leiri designated camp na karam mafam singda leibagi haibasini Sudayawba Kukilal Holup Singh na pairiba khutlai sing adu manak nakpa Central Force ki camp ta thamgadabani haina yanakiba adu hauzik thamlibara haiba si miyamda khanghangadabani sugi ground rules sugaiduna nagana khundaba mafam singda sangsilaktuna popi thariba amadi irang thokhalliba sigi mathaktashu midyeng changadabani haina su memorandum adugi khuthangda taksinke haina asang kasar phongdokki Masi Manipur da koi indigenous peoples in Marakta foothills ki area kharada yamna hojik koi da threat chawna laiba aki akhang phaholiba pandaba thoklaliba mayam punamak se gari chatpata lutpa thra tawba aduga migi lamda khunda naga area sinda laita encroach tawraga popi mayam thadana khotana hojik mai khai thade haina tawba punamak se su haiba agreement asigi maram na oiraga punamak se akhoi chawthokga thokhibadagi ngasi Manipur da yamna akaiba ama akhoi da pibire habagi tamakda Union Home Minister Amit Shah ji da aduga Governor of Manipur da su gi agreement 2008 da tawkhiba mayam se public da detail ama status ama phajana pibiyu tataba taradi masi su sida peace thamningai lakningai natana hena Manipur da leminari punamak khana chalening akaibagi problem ama oihan kre haibigi matangda status ase su thambagi su agreement gi status se akoida athubada pigadabani haibigi memorandum ama akoida si pisan kibani Matik Sadaba Manipur University ki Vice Chancellor Lautho U haiba demand ngasi Mahiroi Lop KSA na Vice Chancellor gi office ta khongjang sangsan kre VC Laukthok Triba Fauba Khongpham Halloi haina KSA gi President Seram Hemjin phongdorakli Kangli Park Students Association KSA na luchingduna ngasi numit yungba matungda Manipur University da leiba Vice Chancellor gi Court Complex mamangda khongjang sangsin ki maduda Mahiroi Singna Manipur University gi Vice Chancellor Laukthokadabani Vice Chancellor na chathariba scam sing asida Ministry of Education Chief Rector amasung visitor na tumina leithokpa yaningde Vice Chancellor gi mathakta high level inquiry tawudabani lana chathariba Thabak lobagi scam khudakta lepkadabani amadi Manipur University kanduna tungi mirol kanbiu haina thaba placard kaya sizinnakibaga loinana kholaw kaya sulauke khongjang aduda Mahiroi Singna Vice Chancellor gi Court Complex ki gate namkhainana bahonaki adubu mafam aduda mathau pangthokliba security personnel singna ngaksenke khoisaunaraba Mahiroi Singi mamangda Phamjinduna khongjang sangsilabasu University gi asigi mari leinaba authority dagi paukhum amata piraktaba maramna VC gi office tamna yerum langsinke loinana University asigi complex manungda matik chadaba Mahiroi khunai gi yeknaba Manipur University gi Vice Chancellor Lautho U haiba kholaw lauduna khongsat chatki khongjang aduga mari leinana KSA gi President Seram Hemjit na phongdorakpada Manipur University asi tungi mirol semgatpham oiriba mahisang amani University asigi Vice Chancellor oina leidiba Naurem Lokendro na lanai gi office amagum aningba apamba kaya tawraga leire mahagna Mahiroi khunai gi karigumba amata khandaba maramna University asida mahai tamliba singi tungi punsida kari oigani haiba tambangamdre Vice Chancellor na University asigi thabak lobada Satnagadaba Kanglon Thugaiduna Thabak kaya leptana chatharakliba asi yafam thokte Mahiroi khunai gi
खंदबा वाइस चांसलर मखाताना यूनिवर्सिटी असिदा लेबगी मथौ तादे मरमदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी गे हौजिक हौजिक वाइस चांसलर ओइरिबा मियोय असि लौथोकदबनी वाइस चांसलर लौथोकट्रबा फावबा KSA ना खोंगफम हल्लोय हाइना महाकना फोंदोखि हौजिक मणिपुर की BC ओरिबा नॉर्म लोकेंद्रोना BC ऑफिस असु मसाई मरनाई ऑफिस की टाइप तोंग तोबा अखोई ह्यूमन रिसोर्सेस अमा ओइरिबा अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी सु समोन अमोट पकयान पिक थलबा यूनिवर्सिटी म ओइलपा मसिद नतना कोई स्टेटरी पोस्ट तोब तम नियम काइबा अदगी रंग हान रिक्रूटमेंट तोगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तोग एग्जामिनेशन तोग्रबा नंतिसिंग पोस्टिंग की थबुसिंग असु जु विजिटर ने अखोई एसेंट तोगदबिदा CR अप्रूव तोगदबिदा हेक्टा बाइबरली पीरी हाजलगे हेक्टा रिक्रूटमेंट प्रोसेस तोक्सन बा सिगुम फत्रब कया से मणिपुर यूनिवर्सिटी ले BC ओइरिबा नॉर्म लोकेंद्रो से खुद नोथोकदमनी मा लोक्ति पोबद केसे ने अखोई फोंसोन हलवा हौजिक पाउगी मरकतना तेनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसे SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna laksari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yawbiu akupa marol gi damak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani ब्रेक की मतुंग दमुकना तराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरी लेंगाक नमतिंग पीथबा महिसंग अमा ओइरिबा अराप्ती जूनियर हाई स्कूल की 58 सुबा गोल्डन जुबली गे थौरम ngasi अराप्ती मे लेकाई द लेबा स्कूल असगी कैंपस त पांगथोखरे थौरम अदुदा थोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याकिबा मणिपुर लेंगा की हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी बंती सिंह कोंथौजमना हाई महिरोई सिंह लमदम असगी तुंगी लेबक लाइबक लेप कदौरिबने मखोइबु लाइरिक निंगथीना तमहंदुना पुंसीदा माई पाकपा मियोय अममम ओहेनबदा ओजा सिंह अमदी ममा मपा सिंगी थौदांग यामना चावी महिरोई सिंगनसु पांदम अमा थमलगा मदुबु फंगनबा होनबा मथौ ताई मही तंबदा लेंगा के स्कूल दा तंबदगी दी लनाई के स्कूल दा तंबना हेना फई हाइबा करिसु लेते होनबा याउदना पुंसीदा माई पाकपा हाइबसी ओइथोकलोय अदुबु होनबदा माई पाकते हाइदुना हेक्तमक पुकनिंग वाखल सोनथरोइदबनी हाइना महिरोई सिंहबु पुकनिंग थवतखे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना तोंगान तोंगानबा कॉम्पिटिशन सिंहसु मकोक मथंग ताख्रबा स्कूल असगी महिरोई सिंहदा अचंबा खुदोल पीदुना पुकनिंग थवतखे फ्राइडे चुहिंगना था तरु खुदिंगे कैंसर गा सागोन अदुना हिंगलिबा मियोई सिंह द सेल की मतिंग पीदुना लाकपगुम ngasisu 13 सुबा ओइना मियोई अहुम द सेल की मतिंग पीख्रे वांखै निंगथेम पुखरी मपाल द लेबा शेयर एंड केयर SSC अमदी कोनुंग ममांग द लेबा फ्राइडे चुहिंगना सिलगा मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोखिबा 13 सुबा कैंसर वॉरियर सपोर्ट के थौरमदु द रिटायर्ड IAS ऑफिसर RK निमाई शेयर एंड केयर की फाउंडर RK लेनिन कक्सिंग खुनौ कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर O सरिता फ्राइडे चुहिंगी ओनर लोकेंद्र लोंगजमना चिंगबा मियोय कयाना सरुक्याखे थौरमदुदा फ्राइडे चुहिंगी फाउंडर लोकेंद्र लोंगजमना फोंदोरकपदा कैंसर लैनागा सागोनदुना हिंगलिबा सेल तुंगी फिबम फट्रबा मियोय सिंगदा फ्राइडे चुहिंगना ngasi फाउबा अंगंबा मतेंग पांगदुना लाखली इराई नुमित खुदिंगे चुहिंग सुमदुना योलबा मतुंग मदुदगी फंगलकपा सेनफम खरा अदु था तरुक तुंगसिलबा मतुंगदा कैंसर नारबा मियोय सिंगदा मतेंग पांगलगा लाखपने कैंसर नादुना अइखोय मयामबु थादोक्तुना चटख्रबी ओइनाम निंगोल लोंगजम ओंगबी असला ताबु निंगसिंगबा ओइना महागना हिंगलिंगैदा कैंसर लैना नारबा मियोय सिंगदा मतेंग पीबा ngamjaramba अदु थबक्ता ओंथोक्तुना ngasi asi मियोय अहुमदा अंगंबा मतेंग पांगबनी हाइना महागना फोंदोखे ngasi lairam len da tin khrabi aigi loinabi oinam ningolni longjam ongbi asalata mahaksi 2013 da colon cancer na rehraga 2016 phauba mumbai gi tata memorial hospital da yam kanna yam wana hariba laina asi layeng na koini na wafam khanagi hayeng ai koina layeng boloiraga hakchang pharaga migi toliba paisa sing boloiraga thabak suraga cancer ga sagona dana leiriba wakraba mi oi sing state da angamba mateng khradi pangsen hainagi adubu laibak thibadagi madi sorgi khuyada tanki mutang po kan da loiraga da mi oi mapok state da hingingai da angamba khaji aina sujan nomjabadagi phangjaba khasi se kanagumba kharagi damakta pithokpa kathokpa si yamna maru oi haina khanjare irai numit khudingi phangjaba senpham suhing sumbadagi lakpa senpham do tungsallaga cancer narba singda kachabani
SAAC Badminton Training Center Ningthaukhongna sinduna mamang thagi tang kuntra dagi Ningthaukhongda leiba Mangolnganbi College ki indoor stadium da chatharakpa ahanba let oina mutum singh memorial cash prize state level sub junior badminton tournament 2026 loisin kre thoramaduda international empire Hodam Ganeshorna phongdokibada Manipur asi sports ki powerhouse amani hairiba si hena uthokpa ngamnanaba sanaroi singna thawai hakchang yauna hotna si Bishnupur district dagi badminton gi sanaroi kaya Pasina, district asi badminton masana ga chunaba amasu oiri. Malim gi thakta sanariba maming leiraba sanari kaya asi ngasi gi asigumba state level gi arena dagi haurakkiba ngaktani. Maramaduna sanaroi singna pungning hanthaba tawdana malim gi thak yauba ngamnanaba hotnasi haina mahakna phongdoki. Tournament asigi chahi 15 makhagi nupi macha gi kanglupta IWGBA gi M Janeliana winner oibangamki nupamachagi oina boys KDBA gi Moirangthem Prince na winner oike chahi 13 makhagi nupi machagi kangluptana IWGBA gi Moirangthem Janelia chahi 13 makhagi nupamachadana IEGBA gi Tomthingan Basagrakpam chahi 13 makhagi nupi machagi kanglupta IEGBA gi Chingkhaingan Biseram nupamachagi kangluptana KGBA gi Jalrik Pukhrambam na winner oibangamki loinana chahi 9 makhagi nupi machagi Kanglupta KGBA gi Rasi Thoi Ningthauzam amadi nupa machagi dana BDBA gi Dalrik Pukhrambam na winner gi mingthol phangki Training center services SAAC training center sidatana Moiraga Bisipuna amadi mutum kayaba training center kaya hanga ano sanaroi kaya udutna hojiti Manipuri Imphal mutim pangani hari thaje budu leise aduna world ki Indonesia ki Myanmar ki Malaysia ki China ki player sanari ko mayam se sanari ko pura su tariba match chapan sana banina wasi pangamanina hojiti Manipur se India power house adi kunatana power house badminton game and jehe nibi ko lele Ziribam da leiba Nifunipan Suba Battalion CRPF headquarter gi Yankaitari Suba Rising Day thoram ngarang Ziribam da pangthokre thoramadu da Punjab Manipur Bihar Assam na chingba state singi masagi jagoi isai sing utkibaga loinana Ziribam gi DC SP yauna CRPF Assam Rifles amasung IRB gi makok thongba officer sing su sarukya ke thoram gi manung channa CRPF na state asigi security gi damak lawriba thodang amasung micham miyam gi paikhatliba thabak thoram singi matangda sarukya ki basing da khangan ke Housing amok state sidang asigi oikiba ainga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lamphel Patagi fangba report ki matung inna ngasi state sida khwaidagi sabgi chang asi Celsius degree 23.3 oiki loinana khwaidagi ingbagi changna Celsius degree 8 ni nungsite yawba ising manilgi changna ayukta chada marfu 8 amasung nungthildana chada 38 oiki Housing loisalakpada maroiba pausing amuk hana pizari Wetlands and a traditional knowledge celebrating cultural heritage haiba themda ngasi Manipur da World Wetlands Day ingisingani kuntaru ki palan thoram sing pangthoknakre amasung Union Budget ingisingani kuntaru kuntare rasina Northeast region da startup amasung IT ga mari lena thabak kaya gi khudong chaba piba ngamlagani haina hanagi Chief Minister N Birena phongdorakle Matang sida bulletin solution jare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba state sigi lebaga sigi amadi malemgi e pau singi damak SKTV news pu meeting tadura lebiu pumnamak pu amuk hana khurumjari